الفصل الثامن فصل ويتي ككتاب تروى كمنهاج المسلم أو فصل دون يوتين في خلق الإحسان فينجي كمؤيو المسلم جلو لا ينظر أندارتا إلى الإحسان فادي مؤيوغل على أنه إدوون دون خلق فاضل كنجي كمؤيو yajumul hino laba at-takhalluqu bihi ngikkinor golngu fa hasbutum bimana na dum tun on darata o konsindira bal kon yanzur on dara ilay faade ngikku moƴƴungu wa annahu wonde ngu ngikku juz'un ko ngu gebal min aqidati jiyango e aqida makko on so wasa ma ngikku moƴƴo o fama o wasa ma aqida makko wa shiksun dum ko fettere te ande kabirun mawnunde min islami imorde islam makko idu ko wadi ad-dinu dina al-islami islamiyya dina islamu kan mabnahu ko mahaka ala thalathati umurin edu piji tati wa yakuna tadin ko al-iman wal islam wal ihsan kama jaa dhalika wa dum ardino fi bayani rasulillah ender bangande ne la sallallahu alaihi wasallam le jibril wonande jibril alayhi salatu wassalam alayhi salam fil hadith ender hadith al muttafaq alayhi fottanado lamma salahu tumande jibril landino ne laado anil iman wal islam wal ihsan wa qala wajabi kanko ne laado agiba insurafihi battane wonce tagol mo kanko jibril hota o wi sahaba makko ben hada jibril atakum himu ari on lu yuallimakum fi yo andi on amra dinikum fi ake dina mon kam fasamma thalathata o wiidi do tati kala dinan wonde ko di dina e kadi wa gada amara Allah gomdi Allah yamiri subhanahu bil ihsani moƴƴugol fi ghairi mawdi'in ko tawata wona e nokkure wotere min kitabi ende deftere makkal karimi teddude ne ida qala tumande wino wa ahsinu moƴƴe inna Allah yuhibbul muhsinin wa qala ta'ala wadal noko inna Allah alla ya'muru yamiri bil adli wal ihsan wa qala subhanahu alla dal noko wa qulu lin nasi wi anna yibe husnan kongudi moƴƴi wa qala wi noko go bil walidain yumamon e bemmo ihsanan moƴƴi e mabbe wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Allah mak inna allaha no Allah subhanahu wa ta'ala kataba o windi al ihsana moƴƴugol o farli dum ala kulli shay'in do kala hunde fa idha qataltum haystayni on waray mummunte hum on hirsay don yamira kono fa ahsinul qitlata moƴƴine wargongol be mana hirsire kunno labira no moƴƴiri fa idha dhabahatum son hirsay fa ahsinu dhabha moƴƴine kirse den wal yuhidda ahadukum yo goddo e modum welnu shafratahu labarki makko ki yo fala hirsirde kin ha wela ƴem wataw hirsir mummunte on labi mettuki o kirsinno don o sonja mummunte on wal yurih dhabihatahu e pi yo fowtin hirsete kol makko kol so da fala hirsirde dammil mangil ma nagge ma gerto gangal dum non no humi ka leyndiyam ma ka nangil accu ara fowto tawsi ko ndiyan ƴara siko nange wona e ley dowdi fowto yara si hirsa wal ihsanu moƴƴugol fi babil ibadati ko jiya dum e der dambugal dewe den antu addi ko ne tottata al ibadata dewangal ayyan kana none wono laatori naw'uha none maggal on min salatin foti ko julde aw siyamin ma korka aw hajjin aw ghayriha ma ko hinadum ada an tottande sahihan sellunde bistikmali wondude timmingol shurutiha sartiji mayre on wa arkaniha e tugale mayre on wastifai e hunnugol timmina sunaniha sunnaji mayre maggal on kangal dewangal wa adabiha enidiji maggal on wa hada dum do ma la yutimmu ko tawata timmanta lil abdi jiyadon illa idha kana sionatu malati hala adaihi al hali tottugol makko dum don lil ibadati wonande dewangal e yastaghriqu tata dum don wawa yulude fi shu'urin ender so ande gawiyin tidunde bi muraqabatillahi e ƴewtagol Allah azza wa jalla hatta laka annahu ha asikkay kanko neddon yarahu himo suti Allah ta'ala to don wa shahidu himo sedondiri makko aw alal aqalli ma e do ko buri fandude kon yushiru tawa so ay nafsahu hore makko awa bete
ta o famay awasi hays kanko sutaki Allah bi anna Allah wonde Allah ta'ala to don kanyum muttali'un hino jelliti alayhi e dow makko nazirun ilayhi no darudemo fa bi hada aw sabudun do wahdahu kanko tun yumkinuhu newantomo don an yuhsinande o moƴƴinta ibadata o dewal makko ngal wa yutqinaha o holongal o yananangal o yankino e maggal fayati biha o addangal o tottangal ala alwajhi almatlub e do bange alhali dabbado wa suratil kamilati mbadi timmuni ndillaha wonande e dewangal wa hada dum do ma arshada ilayhi ko konko tindini faade mudum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi qawli ender mako makko al-ihsan ko wiete moƴƴingol an ta'budallaha ko rewata Allah ka annaka tarahu asikayda sutimo fa illam takun salata ki tarada sutimo fa no kango kanyo yara kam sutimo wa ammal ihsan amma moƴƴingol fi babil muamalat kander dambugal gollodal fa wadun lil walidain ko wonande yummay ben bibirrihima ko diggangol be alladhi den diggande de andanda hore ma ta'atuhuma ko doftagol be wa isalul khairi e hewtingol yottingol piiji moƴƴuɗi ɗin ilay ma faade mabbe wa kafful ada e surugol lorra kan anhuma gaay mabbe waddu'a e du'agol wal istighfaru lahuma e insinana golbe wa infadu e gollitirgol singol ahadiji mabbe wa ikrama e teddingol sadiqi ma jatigibe mabbe wa huwa ko wiyete moƴƴagol lil aqaribi ka battondiraɓen bi birrihim kadi ɗon kadi toujours ko ɗiggangol ɓe wa rahmatihim e yurmegol ɓe wal atfi e newagol wal hadabi e ne'agol alayhim wondude e maɓɓe wa fi'li e gollugol ma yajmalu kala ko laba fi'luhu gollugol ɗum ma an wondude e maɓɓe wa tarki e accugol ma yusiu ilayhim kala ko mettata ɓe kala ko wonani ɓe aw yuqabbihu ma ɗum kaningol qawlahum konguɗi maɓɓe ɗin aw fi'lahu ma ɗum gollugol makko ma'ahum wondude e maɓɓe ko tawata ko hunde kanude wawa moƴƴagol ngol lil yatama e jungal yatimaɓe ɓel muhafazati ko renugol ala amwalim jawle maɓɓe ɗen hara ɗe yeebaki sakko kañum tigi ñaama ɗe wa siyanati huquqim e renugol haqqeji maɓɓe ɗin hara ɗi yeebaka fi kamɓe ɓe mara dariɗo wa ta'dibihim e ne'ugol ɓe wa tarbiyatim e toppitagol e maɓɓe wa tarki idahim e accugol lorrugol ɓe fi kamɓe ɓe mara hulleteɗo wa adami e wasegol qahrihim jasingol ɓe wa bil hashi e hentingol fi wujuh hentingol yeso mungon fi wujuhim e nder geece maɓɓe ɗe wal masi e mawlugol ala ruusim koye maɓɓe ɗe mawla ɗe ŋaaña ɗe wawa ɗum lil masakini wonande miskinaɓɓen moƴƴugol ngikku hella miskinaɓɓen bi saddi jawatihim ko uddangol ɓe heegeji maɓɓe ɗin ɗum woni ñammingol ɓe wa satri awratihim e surrugol awraji maɓɓe ɗin ɗum woni holtingol ɓe bil hathi sabu yamirgol yimɓe ɓen ala ito'amihim e dow ñammingol ɓe wa adamil masasi e wasegol memugol tusugol be karamatim teddule maɓɓe ɗen fiɓa kamɓe ɓe mara jawdi ko ɓe sokiroya goɗɗo fala yuhtaqaruna ɓe yawitetake wala yusdaruna ɓe jasintake wala yunaluna ɓe memintake bisu'in ko boni aw yumassuna ma ɓe memire be makruhin ko aña wawa moƴƴugol ngikko libini sabile ɓiɓɓe laawi bi qada'i hajati ko huntugol haaju makko kanko feƴƴowo wa saddi khallatihi e uddangol mo kala yolnde makko ko ɗum woni aransangol mo kala probléme makko wa riayati malihi e inugol jawdi makko ndin fiɓay kanko ko koɗo anda ka duwa rewede e ka duwa ka rewede wa suyanati karamatihi e renugol teddungal makko ngal wa bi irshadi e tindingol mo fewnugol mo inistarshada so ɗaɓɓiri tindinede so ɗaɓɓiri fewnede wa hidayati e fewnugol mo e laawngol in dalla an kasi o majji andina mo ko ɗo rewete o ho moƴƴugol ngikko lil khadimi wonande kurkaɗo bitiyani ko tottugol mo jonnugol mo ajrohu joddi makko ndin si o gollanima qabla an yajiffa araquhu ko addi lakkere makko nden yorude wa bi adami ilzamihi wa bi adami e wasegol ilzamihi fawgol mo kanko kurkaɗo ɗum ma la yalzamuhu konko tawata fawake mo ngannugol mo ko duwaka mo ngannede aw taklifihi ma ɗum fawgol mo
bima la yutiqu konko o wawata wa bisawni karamatihi e renugol teddungal makko ngal fi kala ko kurkado wa ihtirami e teddingol shakhsiyati neddo yagal makko ngal kala ibn adama ko teddinteedo fa in kana si o latike min khadamil bayt ko jiado e kurkotobe kasudu fa bi itami hare ko nyammin golmo mimma yutimu immodre ko nyami kon kanko ko nyamminta kon ahlahu be ngure makko den kanko patron on wa kiswati e holtingolmo mimma yuksawna immodre ko holtinta kon yimbe be ngure makko den wa huwa dun doli umumin nas wa huwa ko wi'ete ko moƴƴugol ngikko li umumin nasi wonande ko huɓitimɓe hediti ɓen kon bitta laktofi ko wondude e newende fil qawli lahum e nder wowlangol ɓe ngol wa mujamalatin e labinagol e maɓɓe fil muamalati ka gollodal ta golle maɗen e jungo maɓɓe no laba wal mukhatabati e ka yewtudugol baada amrihim ɓaawo yamirgol ɓe bil ma'rufi ko moƴƴi wana yimɓe haɗugol ɓe anil munkari e ko aña wa bi irshadi dallihim e fewnugol majjuɓe maɓɓe ɓen hara acciral ɓe majjere maɓɓe nde wa ta'limi jahilihim e jannugol jahili majjuɓe maɓɓe ɓen janna ɓe wa bi insafihim e laaɓangol ɓe reedu minan nafsi immorde ka wonki wal itiraf e qirritagol bi huquqihim haqqeji maɓɓe ɗi rekkoni sanaɓe kala haqqeji maɓɓe ɗi daro kadi fino ɓe hettira wa bi kaffil adha es duñugol surugol lorra kan anhum ga e maɓɓe bi adami irtikabi e sabu wasegol faggitagol ma yadurrum konko lorrata ɓe aw fi'li ma gollugol ma yudihim konko lorrata ɓe wawa kete moƴƴugol ngikkolil ha yawani wonande mummunteji ɗin ɓa hay ɗin kadi no waɗɗi ma ya moƴƴo e majjigoy bi tami ko ñammingol mummunten in jaa si o weelama mamu dawati e ñawndugol mo in marida si o nawni wa bi adami taklifi e wasegol fawgol mummunte o wala yutiqu konko mummunte on hattana wa hamlihi e rondugol mo ala ma ala yaqdiru dow konko wawata wa bir rifqi bihi e newodagol wondude mummunte on yurmemo in amila stay woni mo gollude wa irahati e fowtingol mo in taiba stay woni o tampi o ronki fowtina mo seeɗa o ko wiyete ɗiggugol moƴƴugol ko ɗum woni moƴƴugol moƴƴagol fil amali ka golleli albadaniyati ɓandu yankeji bi jadatil amali ko sabu woodegol golle ɗen wa itqani son'a e fellutugol yananegol golle ɗen o bi taklisi e sabu laɓɓungol sa'iril amali dendanangal golleli ɗum nel ghishi imorde jamfa huqufan ka daragol e daragol inda qawli rasuli e nokku mako nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fi sahih nder ko selli kon man ghashana ari ka sahih al-bukhari kanelaɗo maki kala jam fiiɗo men falaysa minna haray on ɗon jeeya kay amen amin wa zahir no jeeya ko feññinta al ihsani moƴƴugol ngol wonde kaari ko moƴƴuɗo ma yali ɗi piiji tati wonɗi arde ɗo awwala lamma fa'ala mushrikun tumande shirkoɓe waɗuno bin nabi annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam ma fa'alu konko ɓe waɗuno yawma hudin ñande gire uhudi min qatili ammi immorde wargol bak makko wa tamthili bihi e sekutugol mo hutta wa min kasri rubaiyatihi e helugol ñiire nelaɗo nden tigi wa shajji waji e barmingol tinde makko ne talaba ilayhi ɗaɓɓiri ɗum ɗo ha goɗɗo ilal ahadul ashabi goto e sahaba ɓen an yaduwa nde o noddata nde o huɗata ala mushrikina hoore sirkoɓe azzalimina toñuɓen fa qala wi allahumma allah ighfir li qawmi yaafo yimɓe amin fa innahum kamɓe la ya'lamuna ɓe anda on ko ɗum waɗi si ɓe waɗi ko ɓe waɗi ɗo kon saniyan ɗi mum no qala umar bun abdul aziz o ɗo wi yawman ñandego o wiyani li jariyati korɗo makko o wira wihini ɗon ɗintina hatta anama ha fi yomiɗano farawahatuhu o ɗon ɗintinimo fanama o ɗani wa galaba han nawm ɗoygol ngol foolimo kanko sonnajo on fanamata o ɗani falamma intabaha ɓa o fini akhada al mirwahata ko ɗum woni o ƴetti ɓirdugal ngal yurawwihuha ko ɗum woni hemo ɗon ɗintinamo falamma intabahat
ko ɗoni ɓa o fini kanko sonnajo waratu o yi'i gorkon yurawwihuha hino yarnamo ɗon ɗintinamo sahat o haaci faqala wi innama anti andu an basharun ka neɗɗo mithli wawɗo no mi wayi asabaka heɓima min alkhayri immorde e moƴƴere ma asabani konko heɓiɗa fa hababtu min kadi mi yiɗi an urawwihaki nde mi ɗon ɗintinayma kama rawwahtani wonon ɗon ɗintinirɗalan non yiltoɗen seeɗa mi ɓeyda laɓɓinande on faljire seeɗa no toon saniyan ɗimmun ɗum qala umar sayyidina umar maki bun abdul aziz yawman nyandego wene li jariyati korɗo makko gollowo o wi rawwihini wifan hatta anama hamiɗano ari falan ɗo hamiɗano nani korɗo wi awa farawahatu o wifimo fanama o ɗani wa galaba ha fooli monnamo ɗoygol ngol kanko abdul aziz fanam foolimo kanko korɗo on kadi ɗoygol ngol fanama to ɗani falamma intaba ba abdul aziz finoyi jemma akadal mirwahata o ƴetti wifirgal ngal yurawwihuha himo wifude joni korɗon falamma intabahat ɓa korɗo on fini waratu o yi'i pullo makko yurawwihuha himo wifudemo sahatu o sonki o haaci faqala innama anti on sumati abdul aziz bun umar o inni umar bun abdul aziz on say o wi innama anti he andam basharun mithli ko a neɗɗo wawɗo no mi wayi asabaka heɓima min alkhayri morde moƴƴere ma asabani ko heɓilan kon fa ababtu min kadi miɗo yiɗi an rawwi hakke nde mi wifayma kama rawwahtani wano firɗalanno kala ko weli e kara no weli e hunduko salisan tataɓum ɗum agaza ko ɗum woni ko ñaaɗugol ahada salafi goto e feƴƴinoɓe moƴƴuɓe ɓen gulaman lahu e paykum makko gayzan ñaaɗande shadidan tiɗude fa hamma o eɓɓi bil intiqami minhu lettugol mo piigol mo on say fa qala al gulam paykum kun wi kun jangi o ɗo aya wal kazimin al ghayza fa qala rajul gorko wi directement kazamtu ghayzi ami mo ɗi tikke ɗande fa qala al gulam paykum kun wi wal afina anin nas e ɓeɗo Allah no mante ɓeɗo yafotoɓe yimɓe ɓen